क्या आप कहाँ से? आप कहाँ से? आप Fidikasi? Di internet na kali. Sna latihan na? Nrungum na apa? Nrungum na nang ni. Lang ban pej apa? Oh, Eish. tak lihat cok. Meski dia. Ah, banget. Malah busuk nih. Ini supang kosteng nang itu ini kan. Kangon sejak. Lawannya sedih sisi kena. Hah? Lawannya sedih sisi. Oh, on tidak ada. Lawan. Nah ini. Nang sna. Mentah lik nampak. Ngirim balik nampak kan? Ah, internet Syah. Nak duk mana ngilai spek tadi. Nah, kerja saya kata. Oh. Bisa kenapa mama? Masa serius tu. Sharing tu. Oh, nak duk rang tu pi lawan mit lang itu. Ya beri senampak. Dan bahing di nanora. Di nanora. Ini tak nora insan nora. Ya. Tapi angin saya kenduk langsung nampak. Mah. YouTube channel ngampak penin ta pandon pon. Dah pi penmi. Dah pi penmi dah long. Ta up ngan search sementara hi mah. Dah. Tengah nak subscribe mah. TV sebab ni. Mah ngan sekali ti mah mah kau mah. Sibuk mentah lah sang hani wei. Hadir jang pila nang nang lang. Mbak trafik Tempat dia pakai kan nomor kami ke Kalaksia. Apa bet dia teman ni song ni. Kena bisna sistem lah dia deh ya. Ini malak ban lau. Oh, kena balak ban lau itu. Norway. Nak ni dia marak kan. Dan ada kami turun kan ngaruh balai senam balai penai di anak jalan ni. Family kan. Norway tengah rak tengah. Ya kan. Ngai ikan di nomor asam orang yo dai ban na asam ne ai ne. Ini simpel satu ni kalau ada ban lau. Wan je bro, wan pen pek lang si fang tok. Ini ini dikasih isnahi ini. Just stream telah. Patlang lah musna. Malah musna. Abang dan basra lagi long welding. Isnahi. Pas lempor babun tam grill bajong jak anda dengan basra. Lalu jadi tapi grill salok dengan welding dia. Ha. Kena. Sayo sisi atayo lagi. Kat noi ka bumper kan ya bisnis nai. Nang om tu kan mari na tai sisi na kan. Bisna kan dia ski. Ya dia tu kan dah complete ni try RTO tam long banle na dong sedong barit baria Islam barit baria. Boleh nampak Allah semprim. Long macam fikwa macam ruk syong long. Ka macam ruk syong. Nay ngut hane la viang mo. Dei style Islam di barit baria. Ni terfikir kau. Kajing lut ngam nang om ra kat nu jing lut. Mar ba mo ba bun balik hiu bun ba syirak perlok ru. Syu antar bi hapok lai pho ja. Apa lai pho hajar ai. Lah basi kat ni ai. Ya. Tangin saya kenduk tah senong poi ai. Mah ngaruk ngalek dang senong poi ai. Sai sien lại internet parat dengan kali jeng pi kara komisna jeng pi ngalai internet palat takalawa su sange pi ai. Ngayo inspiration na bun di video.
Nah, sampai video sedikit mau sacar bidon strike và những lay RPF itu dibaca. Nggak mau senam tuh nengkong. Kita pertapnya hapan sena chesis. Sena chesis teman ya. Kita tahu sena adalah sacar. Kan ini orang sacar nggak tahu sacar. Ini sacar kan ya? Sacar sebagai sacar dibaca. Oh, terus kau ikat dor mah? Datangin